Ngasi ge aigi sermon di reply to Tomthin Luwang. Tomthin Luwang haisina ingonda aigi sermon da mahana comment kya manum pire dubu hariba sigi matang da ina khara sengdoksaningi madugi maramda ina khara haijage ahanbada ikhoi ishor da pathana tawsi sagada laibe ipa yam thagasare naki thawgandagi ngasigi asigumba naki bible gi achumbagi sengdokchabagi tanja phangba sigi damu thagasare Papsalum naina tawkiba anamba kaya usma pyu tari bukhring da su bor pina view thawai aseng mana khoi kudimok chung singbiduna naki achumba lambi da khangan view Prabhu Jisu Krista gi mingda kuramjare Amen mahana ingonda pirakpa comment amani hariba comment asigi screenshot lakhoni yengbi matek parake aduga ai adum khumjage mahana hai Mr. Amazing ceremonial civil or moral law haibase mioi bigi damak sembi bani adubu kana su mapung phana ngakpa ngamkhide Israel singna nasu isorbu pelan bangam khide nangi bible da yawbra yengu Isaiah 1:13 to 15 Israel masasina ngakpa ngamkhidraba law sing adu nangna ngakpa ngamjai hairiba nahak farisi number 1 oide hai masida hoi yengse ekhona ceremonial law hujing ngakpa gi darka leite chinaw sing ekhona Colossians 2:14 Ephesians 2:15 da ekhona hare masidi Prabhu Jisu Christ point obni Prabhu Jisu Christ na siba matamda sakare loikre civil law haibase civil law su khoi hujik ekhoi manipur samaj da lai christian oi su khoi lekai gi chanaba ekhoi gi lining laison da nataba niyom sing adu jo ekhoi induna chalibsini masi kare su kaide khoi gi lining laison khoi bible gi maikta ekhoi kuram bai shor gi maikta lairaga de ekhoi iloidamni masi kare su kaide adu hujik bible gi oiba civil law bible da yaoiba civil law do ekhoi hujik ingane haiba leite maramdi ekhoi pithi tongan ba lamsingda lairiba ekhoi gi civil law se leba amgum manade adu bu civil law oirasu ekhoi gi bible gi mayokta ekhoi kuramba ishor si gi mayokta leitaba mukhaidudi any tradition oigera sanabi oigera phije chakcha oigera ekhoi gi lining da kaidaba aduba ekhoi na ishor gi mayokta pap tawdaba oiba taragadi loina inba karsu kaide masima aina mayam da haijage aduga masida hai moral law je kwadi yaning daba matang je 10 commandments asini 10 commandment asida kari yauri kari su yawu nate 10 commandment se ekhoi na ani samap ekhoi na Matthew 22 gi 38 to nakhoi na 41 saida pabada num khangani 10 commandment je samna ahan ba 4 commandment aina isorbu ekhoi gi sobu thawai haksam punem kunam koloina num sigadabni hainu masina ahan ba 10 commandment gi mari ekhoi isonung siradi krishna khuromoi lamuti khuromoi sana mahi khuromoi ekhoi isonung siradi magi ming arembada panglo indai mutiju khuromoi ekhoi masi haimne ekhoi khuramde krishna khurombai athalaite masini aduga mari subai yathang isona sembi ba pathaba numise ngakadabni haimni adu pathaba numise Christian denomination amatana yade masinga kodar ka leitre na hai masima masisu lanbani adubu hoi adu su to khrasi ko aduga lemhoriba khoina manga degina tara soba ya thangje masina kaya imai pan haiba ilu haibani masibu kari masigi ya thangje phattabraba mi hat kenu mitu miola naganu mi gi mapo huranganu adegi jumlo na bigi lanthung kalakanu oidaba nganganu haibase masigi ya thangsin asigi mayukta asuyamna ngangisi kari kinosini ekhoi christian oiga masi hat mi hatpa yabraba adu yaba nati chinausing masi ekhoina masi amni aduga Israel masasina ngapung kide haije mokhoina saitan gi matung induna chatkibagi da mokhoine adubu sida ekhoina bible la promise pije Luke 1:37 da ishorna ekhoi gi loina biragadi khoina pangthok pangam loidaba kare shu laite hai Philippians 4:13 da Krista gi mapana aibu pangan biba Krista gi mapana aina tawba ngamdaba karisu laite hai 10 commandment ngakpa haibase ai gi panganna ai amuka ju mayam da haijari ko ai isana 10 commandment ngai haibnate ai isa gi panganna tayung panda lakraba mi pu pap to khrba mi pung khudimona masa gi panganna 10 commandment ngakpa haibase oithoktabani adubu hairibu oithoktabase oithongningai gi damo Prabhu Jisu Krishna lakuni Prabhu Jisu Krishna laaya sibire monda thajabi mapana ma akhoi da grace bibire haibidi grace haibidi aina tawba ngamdaba
ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯇꯧꯍꯟꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯣ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯕꯤꯒ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯕꯩ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯆꯤꯞ ꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯗꯦ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯃꯁꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯊꯪ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯟꯅ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯟꯅ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯥꯊꯪ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯁꯤꯕꯤꯈꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇ ꯁꯤꯕꯤꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯟꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯐꯪꯕ ꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯁꯩꯇꯥꯟꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯁꯤꯃ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯖꯨꯠ 1:24ꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯍꯟꯗꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯍꯟꯗꯅ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯔꯥꯟ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯥꯞ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯠꯄ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯅꯣ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯥꯝꯕꯈꯩ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕ मधु बाइबल याब ने अना हाना तौर फतब यू थमजु निशा चारमजु इशोना पामदे है मी हालमजु अद मितु मियो लानम फतब मैमदो अखोइन ख्रिस्ता चंगा कांदा लोइना होंगा अनौब मी अमा हिंगबा असिबुने ख्रिस्तान हाइजे अदो मिस्टर टॉमथिन नंगना हारिसे अखोइन ख्रिस्ता थाजरदि हाना तौरम फतब पापसिंगदो अदुम तौ लेसे हाइजे मसि बाइबल दा याउदे मसि अइना हाइजनिंगि ताबिरबे सिनाउसिंदजु अइना हाइजगे अदुगो बाइबल दा यंगसे इजराइल मसासना याथंग अमत ngakpa ngamgide hai sho yathang ngakpa mi myam le bible da yawriba khudam moina haisi akoina inok adam akoigi akoina abel daire yamle protection daire inok nawa abraham joseph job aduga maichau khudim old testament gi matamda old testament gi lairi iriba maichau khudim makse मखोई होय अहानबदा मखोई ईश्वर खंगदिङै ममांगदा मखोई ईश्वरना कौद्रिङ ममांगदा मखोई पापी ओरंबा याय अदुबु ईश्वरदा चंगबा मतुंगदा ईश्वरदा चंगबगी चंगजरबा मतुंगदगिदि मखोइजे लोइना ईश्वरना हाइबसिंग ईश्वरगी पांगनगी मपाना लाखदबर कमबीबा अदुगी मपाना मखोई पाप तौदना मखोई लोइ हिंगे पाप तौदबा हाइबदि याथंगा आगा मखोई लोइ इंगे जोसेफ की पुंसिदा पाप तौ हैने बाइबल दा इदे जॉब ना पाप तौ हैने इदे अदुबु अब्राहम सु अहानबदा ईश्वरबु याम थाजरमी लाइमुटी लापम मरक्ते ओदोपनी अदुबु माना सोयदना मागी पुंसिदा पाप खरा तौखी अदुबु कोना तंगदी मा मचा मा ईश्वरना सही चाम हेलब मतुंग मचा पिबिरे मचा पिबि अदुगी मतुंगदगी माकी पुंसिदा लेमौरी पुंसिदा मा पाप तौदे अदुना मापु फादर ऑफ फेथ हैने खंगनरिबनी मसी याम लैखरे नोकोई लोई पाबिरो टेक्स्ट आई पारोय नवासु ईश्वरना माकते was a just man perfect in his generation nawa wa with god have ishor ka saminai have the ishor gi yathang ishor na apam adu satli have ni adu Genesis 26:5 mun yeng bi ko aina have nate kidai because that Abraham obey my voice kept my search my commandments my status and my laws hai shom san have ni Abraham na gi yathang chingai egi status ngai egi wain da thang ching ase Abraham na ngai hai shona masam na have ni ado अदुबो अब्राहम ना nga ibse kanagi mapano mahakna afaba tauba ai mangaire habdugi nate mana nga iba myamje ishona mongondo loina biba adugi mapana kristana mongondo loina biba adugi mapana krista gi thaujangi mapana mana loi ingibne ba job ke punsida pap taw yana phangde kwadigi afatta ba sayeng do mongondo pi adu tawde adugo solomon ju mike punsida shobyam thajai mamai thangna ma mu pap taw adu mamai thang aroiba पुनसीदा महा अफबा मी ओइकी अदुना एक्लेसियास्टिक अखोइकी 12 की 13 14 दा हाइदा मसिना होल मैटर असि कंक्लूजन मरम दे कोन ईश्वर बुखिजी याथंगा पाइप से अखोइकी थौनी है मसि मांगना हाइरम बनी अदुगो हुजि माना हाइरि आइडिया 1 की 13 to 20 है मसिदा इजरेन सिंग लोंगा फंगम गिदे ना मांगना हाइ होय इजरेन मसा सिंग ईश्वर थाजदबा मी सिंग दुना फंगम गिदे इजरेन अखोने इजिप्ट की मी म्याम पुथोरिबा मी सिंग अदो लोइना लमांग लोइ शो हिसमना तंगी जोशोगा कालेब का खतनी अखोना केनन द चंगिजे कइगिनो मखोइ पातो दे मोसेस बाबू सोइदना माना असाबु वहे मंगाम गिदम इशोना दंदी ओइना मासे ओइ माक सरगा द चप्पा ताराजु मा केनन हाइबम फमदु मा संगन गिदबनी अखोना कावबम सिदा है अखोना आई पारोय 13 14 द हाइबसे मखोइना
Israel masasana ishona yadaba maruina ten commandment ishogi wen jathang pap tawduna lerega makoina pap toro kanda yaw katkani aduga makoigi new moon nga kani makoigi sabat sabat aibse am lere weekly sabat lere aduna taba koina yearly sabat su lere akona Leviticus 20 aigi sermon da some am laikramni madu nakoina pabiro asiguma sing makoigi holy assembly ni kawe adu makoina de pap dawe adubu ishona hai madu katpado yaw katpado nakoina offering katpado tait pibdo aina pamadi madu natte heko nakoigi new moon aduga nakoigi usop sing feast sing adu aina tukutsare maramdi nakoina madu tawraga adum feast adu tawbigi pandamdi ishorda ikoina haibe ilaga achumba ado ishorgi afaba adu chalo haibni adu chatabida makoina pap taw lerega madu tawraga makoi pa copy ne na haile adu nani ishorna sida haije tukutsai haije akoina phana church chale haraga su akoi thamoido ishoda laitraba aina tight offering pana pi haraga su aina ishogi da mathabo mayam taw haraga su aigi thamoido ishona pamba ishona ki matung ina nauna pokwa adu ki matung ina chatragadi masi kanade aduna verse 16 da haise sida hai ko aduna sida hai na koina samak cham to o hai make you clean put away the evil of your doings from before mine eyes cease to do evil aigi mangda na koina tawriba phattaba sing pap sing aduna koi thado karo afaba tawba tammo achumba wen tamu relieve the oppressed or nairiba sing ado adubu oppressed or naibiraba sing adubu mokoibu pothan view mama palai taba tingbu patna wen view lukhabi sing gidamana khoi haina view hai verse 18 da hojik la o adumai tawba na koina phattaba pa myam tawur su la o let us reason together khoi puna khanthamina sin khoi pap to scarlet kumna ngang su aduga nakoi ungumna ngahongini igumna crimson gumna ngalasu makoi do samtu guna ngahon bigini hai verse 19-20 yeng chiko masi mahana yeng ata yeng devida mahana khara hairaga makhaji padre if ye be willing and obedient nakoi na ninglaba obedient haibe ilaba ishona haibe ilaba ishona akoide pamji keno yathanga phujini maduju kanagi mapana ishogi mapana nakoi na haibe ilagadi nakoi hairiba lam adugi mai afaba lam adugi mai sakani amarom da haide khoi sarga sakani nangna haiba ilaba akoina ininglaba koina tawningna akoina ininglaba ishogi already sarga sakani hai verse 20 da if you refuse and rebel akoina yadraba afaba se tawdraba adun ma ishogi maikta lal horba nakoi ko thangi mayada nakoi sigini haimne ishogi waina haimne ekoi ju ngasi kari gidama akoina ishogi athangi maikta kari gidama asu yam nanganga du se kari gidamak tanoba asigi mayokta lairi se kari gidamak tanoba aina hajanimje masibu yadrabadi aikoi soidana norokta chatkani habisini aduga makhadamu pajarke aina mamangda su haikre miyoiba aikoise mahusana moral lo ngakpa pamjaba kangbuni example somgi ima ipa event sing adu christian oidrasu ten commandment khangdarsu lamsat naidaba mihatpa haiba indaba or huranba missing oiramgani thajade mahusana lo singaklammi haibani adubuji su thajadabagi maramna noro ko masida haijage masi kona romans 2 gi 12 to 15 dani haibdi prithivida leba mipum khudem mose aikona ifadamdagi sembibani adubu I abdamdagi semba taragasu aikona ishorgi achumba lambi lawdabana maram oidana karamna christian hadi jews ki lining sakre karamna aduna tabasina sakre adum moinawak aikogi ishona romans 2 gi 12 to 15 na khoina pabiro kanaguma mising lo khangdana pap torogosu ma sigani logi matung ina mak pap torogosu lo na wayan gani aduga verse 13 da for not the hearers of the law are just before God logi wayan da thang ado taba sing ado ishogi mamanda chumde hai lo khangba khatang do ishogi chumde but the doers of the law shall be justified lo na haiba investing ado ishona chuman bigim na hani masida paliba lo se aikhoina maru ina 10 commandment aduga gentile singju makoina lo laitraka ju makoi ishona sembi kiba adudagi mausana lo da yawba mi har kanu phatabje ishogi conscience akoina ngambire thawai jeng manan ngambirimni masi tawde mitumio lana ganu habse tawde phataba papte hengi ba mi kharana tawni imai pan haiba ingdam ne habse afaba singas loi ngambi masi koi conscience da yawrabne lo ina yawkrabne asmani yawkraba lo asibo khin in badar ka laite habse masi khwaidigi phataba mina haigadabne which shew the work of the law written in their heart makoi thamu
their conscience also bearing witness, and their thoughts the men while accusing or while excusing one another. Masida ai pajarage yamna halaroi masida hai ko adu mana haibse aikoi gi ipa ipusing hoi lona ngapasing ase tawe adubu Prabhu Jisu Krista thajadabaduna norokta chatkani hai enko hoi Prabhu Jisu Krista gi ming sukang khangdaba Christian haibse sukang khangdaba heng koigi thaina mamang da leba mapam juk khudingda pithibi toan toan mafamda leba Prabhu Jisu Krista gi ming thajadana sigiba misingdo loina norok chakkadraba masi chaloi ko masi aikoina hai ngasai Ishona Mokoye, Shambiba Matam the Yakraba, when Yatang Mokoy the Nambi Gibo, Sitogunu Pate and Mokoy consigns the Tawai Sangmana, Ishona Nambi Budo, Adugi Matun, Ishora Madilay, Shambiba Madilay Madu, Yishu Christian and a Kandra to Sambibama, Ishora Madilay, Adana Masimi Hapaze Pate Man at Togunu Togunu Habdo, Adugi Matun, the Sakiba mission a door. Madu Mokoy Sharga Sakani, a quick Christian Haraga Icona, long up at the Kale Tre, Prabuna, Crossa, Sibigre, Duna Koi Pamporosu Sarga Sakanaba, I koi the Gidimoin Hen as has only. I koi Prabhu Sukista in Dad and Sigba mission a door, Mokoi da Shonang Ambigiba consigns, a Dugi Matuna, Asumba Dugimatun in Duna, Pazana Salam Bataragadi, Mokoina Kanga Dugimatun, Salam Batari, Mokoy Sharga Sakani, Aduga Mokoina Kanga, so Atumba do Kanga. Aduga Pate Abdo Kangna Mokoina Taukraba, Aduga mission do no Sakani, Masima Hamada Sing Doksake, Masilere, Adu Matang Damu Yangse Nahak Nasu Lo Adugi Wakal Duna Lairabasu, Wandatang Adugi Mapana, Kana Suman Biro Hai, Haibasida Pasana study to view. Christian Oirega Krishna Kurumba Yai Nupi Lanaba Yai Mihatpa Yai Haina Ecoina Hai Haidu Badugi Maramna Nahaksu. Kanano tathokjare lo ngakpa pamba nahak chentiba mi ama oire khangjilu adugi maramdi jesuna nangi damak sibiriba sida haise mana haise aikoina huje mana sida palibse maroina se ai pajaro ai sermonda yathang ngakpa chungwa taka oidabra ne habdu loi ikhrane hanjana ne ma ngang je ko magi dry argument ai taning de basigi dry argument hanjana ne Mr. Tomthin Luwang dry argument ai taning de ko ai na high gram ni sida hai therefore by the deeds of the law se Romans 3:20-31 sida hai lo ngakpa gi mapana kana amta bu suman biroi ten kamame ngakpa gi mapana kana adubu sida pol na maroina hairibse masi ceremonial law ni maroina Jewsingi unkak tabaya de haiba aduga sa khataba yade si tawdaba yade habse madu natragadi mukhoy sarga chalo hena romance na mukhoy na takpi adugi mapana mana ibne adubu hoy adu akoina ceremony lo ngapui mapana kana su kanbiroi ko hoy adu akoy muchaiji akoina Prabhu Jisu Krista thajadraba Prabhu Jisu Krista thajadraba akoina tenka mame ngai haraga su akoina sarga sakadam nate tenka mame na akoy kanbiba ngamba nate kanbiba gi thabakti kanana neba Prabhu Jisu Krista nane Prabhu na ikoi kanbibani lo na ikoi kanbiba ngamde lo gi mathaudi ikoi pap khangan bani ai pap lai re habso ai papini haina nang mi hatpado lo na mi hatkanu hai aduna mi halagadi nang pap hai re habdo lo na khangan bani lo na kanbiba ngambai chante ikoi ki pap lo na sam thokte aina lo na kanbi yana aina haijade engo haide Prabhu gi gi mapana ikoi kanbibini ma ke thaujan mana cross sibiba adugi mapana ikoi kanbibani habse masi aina haijaning budi masini ko adubu aikoi yengjeba lona Prabhu na cross sibiba adugi mapana aikoi bu kanbi khre harajeba kanbi kiba taragadi aikoi mihat lona aikoi je mihat pani habdu khangale Prabhu na sibi khre na ai mihat pa dum moisiraba ai mihat pa yu thakpa aduna nisa chabang angauksana bami adege mi gi nupi angang gi ijat lawba mi ai oisiraba anum ai Christian oiraga masi andum tawlairaba ai Prabhu da thajaira masi andum tawlairaba ishona ibu kanbigadraba adugi wakhaldo lairaba aduguma mi ado kaidung da sukan kanbiraroi aina pap laire ai gi pap chanthokpududi Prabhu Jisu Krista ne Prabhu Jisu Krista na changa kanda mana thaujan pirakani mahana pangal pirakani adugi mapana ikoina longa pudung aman ai gi pangana nate ai gi anaubo punsi ma haibisu ai sai gi pangana anaubo punsi hingbangam nate Prabhu Jisu Krista gi mapana hingan baneba aikoi gi arang khubo maise nang aina afaba tawbigi mapana nate punamak Prabhu Jisu Krista na tawbiba adugi mapana aikoi da laibiraga afaba tahunbado madugi mapana adoi tadi longa padarka laitre adi sire 31 dai akoi adudi lo se thaja bim pana lo se kana dabo helasira
Paul Haijina, I could Prabu the Tazare to the Koilonga, Gumzi, Halazi, Krishna Kuramazi, Lai Mutilalazi, having a Paul Haji, do Yabra having a Paul, Ya de Harishida. God forbid, we establish the law, equal wine that Tangado, Shambani. Wine that Tangado, 10 commandment, law, more laws, equal Shambani. Shona PB, when more laws, I could ye guide never. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯞ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦꯕ ꯂꯣ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯞ ꯈꯪꯉꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯞ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯄꯤ ꯑꯣꯏꯔꯅꯦꯕ ꯃꯁꯦꯀꯣ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯥꯞ ꯈꯪꯍꯟꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯣꯃꯥꯟꯁ 2:13 ꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ 61:12 ꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯧꯖꯥꯟ ꯐꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯥꯞ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯁꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯤ ꯄꯥꯞ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ sin is the transgression of the law हाइबनिको सिन पाप हाइबसि इशोगी वाइन जाथंग 10 कमामेंट थुगाइबसे पापनि अदुदि अखोइ थौजान फंगनिङाइ गिदम अखोइ वाइन जाथंगजे थुगाइदुना लेसिरा हाइबनि पोल हाइबनि यादे है मिस्टर टॉमथिन नंग मसि पाबिद्रब्राइ खंगदे नंग मसि पाबियो हंजन हंजन पाबियो अखोइदि बोथ साइड येंगी अखोइदि लोइना म येंगागा अनिजे तुनाना लोंग आपै मपाना अखोइबु कनबिदे अदुबु अखोइना पाप तौसिरा हाइबजु यादे हाइबजे अखोइदि अनिजे तुनारगा अखोइ चलगा अनिमक लोइन चुमे लोइना म बाइबल दस चुमे अदुबु करंबा कमाइना चुमिनो अदुइदि हाइबसे अखोइना खंदबा मतम होयबा लोंगा थरजो अखोइ सरग चकनी हाइबा मी हालकजो ए सरग चकनी हाइबसे मसिगु वाखलजे तोपिरो अखोइ इसागी पंगना लोंगा पंगमदे प्रभु यीशु कृष्ण पिबिबा मंगोंदा थाजबा थौजानजिगी मपाना लोंगा पनी अइना अइगी पुनसिदा अइ हाइजगे अइ हुजि अइ मपुंग फाना लोंगा अइना अइ हाइजदे अइ धर्म सेंबनेना हाइजदे अदुबु बाइबलना ताकपिबा असिगी मतुंगना अइना प्रभु यीशु कृष्णबु थाजे यारगा अइसु इशोना यादबा थबकतो अदु पापतो नम तौदुन लेरिबा अइजु हायें नोरोक चकन अइ सामक नोरोक चकनी अइ धर्म चेलेना हाइजदे हेंगो अदुबु धर्म चेंबजे अखोइ इसागी पांगन नते प्रभुना अखोइ धर्म चेलनबनी अदु लोंगा फजु प्रभु यीशु कृष्ण मपाने राम खुबुंग हाइबसे लोइनमक प्रभु यीशु कृष्णगी मपानी हाइबसे अखोइना सैंक्टिफिकेशन हाइबसिगी मरमदना अखोइ खरा तंबियो सैंक्टिफिकेशन हाइबसे जस्टिफिकेशन खक्तन तंबिगनु सैंक्टिफिकेशन असेंगबो पुंसि हिंबा पाप याउदबो पुंसि म हिंबा हाइबसे बाइबल दजु हाइरिबनी फर्स्ट थेसलोनियन 5 तगा याउरिबनी नखोइ पाबियो सिदाए लोगी मरमदा करिगिदमक तुको जरिनो 1 John 5:3 दा हाइ For this is the love of God that we keep His commandment. His commandments are not grievous है अखोइ इशोबु नुंसिबा हाइबसे मागी याथंगापजे इशोबु नुंसिबनी है मचिरा रोमांस अइ पाररोय मतम लेतरे रोमांस 13 के 8 to 10 दा है नुंसिबना वाइन जाथंगबु थुंगल्ले हाइबनी अदुइ तादे मिस्टर टॉमथिन अइना हाइजनिंगबदी नुंसिबा हाइबसिना अखोइना इशोबु नुंसिरदी आहांबे याथंग मरि दुंगा खनि अखोइना करो लेखाइबु नुंसिरबदे कोंबे याथंग दुंगानी अदुइ तादे अखोइना प्रभु यीशु कृष्ण थाजरगदी लोंगा पदरका लेतरे हाइदे अखोइ नुंसिबा हाइबसे सुंलै लरोइगुमजे हाइराबा 4 John 4 के 8 है God is love इशोरदि नुंसिबनी है अदुइ तादे अखोइ मागी मतुंग इन बखोइ जे नुंसिबा हाइरगुमजिराबा मदुइ तादे अखोइ शैतान ओइरेबा याथंगी 10 कमामेंट असे करिसु नते 10 कमामेंट असे नुंसिबा हाइबा असिदा युमफम ओइबने अदुदि नुंसिबा लैरगुमसिरा हाइबने अखोइ इसा इथंददगी नुंसिबा लैते नुंसिबा हाइबसे प्रभुदेगी हरपनी हाइबसे मन अखोइ बसिमा का पाबिरो रेवलेशन 22 की 14 दा जुहाइरी सरगरगी 12 गेट अदो लालगा सकदबा मिसिंग सरगर मनुंगदा अहिंबगी उपांबिगी महि चागदबा मिसिंगदो याथंग तरा ngaphani hai अदो मसिजु लाले हाइरगरा अइना हाइबा नते बाइबल हाइबने अदुगा थाजबा हाइबजु जेम्स 2 की 17 20 जेम्स चैप्टर 2 जे नाहक पाबिद्रबरो मसि होल चैप्टर द पाबियो मसि थाजबा हाइबने थाजबसे करिनो उटकेनि थाबंनो उटकेनि हाइबदो मसिदा उयेबा अइना प्रभुबु थाजे हैदि थाबंना करि थाबोनी प्रभुने खुद थौदान पिबि अदुगी मपाना लाइमुटी कुरमोय कृष्ण कुरमोय सनामहि लालोय शोगी सबान ngaकनि इमा इपाना हाइबे इंगिनि मी हालोय चिन्द खक्ता नतबा अखोइना थांग पारग हापदु नतबा वखलद जुमि हापे है वखलद जु मनुंग जु मपान जु पुनम इशोना यादब थबक सिंदो अमत्त तौरो हैबसिनेबा अखोइना थाजरगदी अदुगा मसिदा मुना पाबियो थाजबगी मपाना थाजबगी थबक्ति मपाना थाजबसे मपुंग फाले अइना प्रभु यीशु कृष्ण थाजै हारगा खोंगाइ चलगा लैरबा यु थक्तुना लैरबा अदुगा निशा सादुना लैरबा फुरानदुना लैरबा मीगी मपोरहाय नुपि अंगांगी जलौदुना लैरबा अदुदे अइगी थाजबा लैते इंगोंदा लैरबा थाजबजे सैतानी अमु येंगसे पुनिंग होंगबा मतम ओइरे मतम अदो नक्सिलाले ट्रेन तौबिरबा पेरोट अमगु महौसाना 7 डे एडवेंटिस्ट अयामना प्रोफेसिदा ngaurगा खोंदुना लैनरी इबुंगोना लाकदबगी मतम अदु एंजल अमसुंग मचानिपा
nasu khangde hoi Bible da Prabhu na lakadaba numeto hairamde adubu aikoi 7 day Adventist na aikoi Prabhu na sok sukta suk tarik sukta lakane na hai aikoi na haide aikoi kare shu haide aduga atokpa denomination chana prophecy sing khangde maram di Bible khangdamnina prophecy sing khangde prophecy sing kida piram mise karigino haibe maram ju khangde adu itade khoina Matthew 24 amusung Luke 21 da Prabhu na mahal laktingi mamangda kari kari prithibida khudam sing science sing lakane habse kari gidam hairam ibnoba ado science sing adugi adu do laab matanda Prabhu na lakpana e hamne Prabhu na lakpana e habse khoi kamai khangani isogo pawje piti pang khudum da sandoi je kaigino Saki oiningai gidamaktaneba madugidam aikoina sigi tarikta 2010 da 20 da Prabhu lakane ai haideko Bible na swaide madu aikoina khangde adubu Prabhu na lakpa kyamna ai habse profession aikoda pireba John 14:29 haiko Now I have told you before it come to pass that when it is come to pass ye might believe talking it aina hana haidise karigino thola kanda na khoi thajaningai neba thajaragadi aiko arang khubum piningai gidamaktanba prophecy danenda paliba karigidama aina ngasi Christian oijarabse Daniel gi ko Daniel chapter 2 da paliba hana Daniel ko sahi lising ani changwa gi mamanda prithibida lakadaba super power nation sing ado adugi maramda haibirambado madugi mapana ai Christian oirebneba prophecy sing asina samda ishona predict tawbje samda thungaleba thunganbje urakanda ikon ubagi ai Christian oibneba adu natre isagi lining leba maitei dharma gi lining phaja khraba chanabi leiba aina karigidam Christian dharma lawdino maramdi Bible na habse samda chummi habdo madugi damuktene Daniel Revelation nainabiu nainaba matamda ikoi isrogi hena nanana laigini asumbodo khangane madugi damakta ikoi nainajabneba ikoi aduga aise aikoina Bible khangjabje aina Bible khangjabje ai haijage ai pastor nate ai theologian nate ai sumna tangi class 12 pass tawre adu matungda ai theology tamba satkena hai adu ipana yadabdagi ai toga Bible amusung masiga mari lainaba lyric sing ase ai punsida dum nainaduna lakramne 2013 ai luhonge ko luhongringe matamje mina college da lyric pabda adugumna ai padana Bible para khrabne Bible pare aduga Bible ga mari nal laina je cham chani gi mathakta ai naina khrabne pa khrabne adugi mapana ishona ingonda aina khangbudo aina aigi church ta aduga imanaba singda share tawba adugi mapana khoide ishona ingonda Bible se achumba sida lamjing bi baneba adugi mapana aina Bible se khangjabne mina train tawba nate ai theologian nate aina hajaning busiko aduga mu aroibida chatlaje masidai tolop khara kidama mapu ningba saraga migi minai oina wana lengadaba nate aidi Jesugi masa oiduna sengna laiba ngamdage sabanu minatrabsu harauna numit khudingi ibungo mahakpu thakatuna lenjage hai aduga mana sida tax mem piri adubu hairiba tax ngase nang nasan adum pabiro masigi maramde ai paba ngamaroi maramdi aingonda matam se laitre adubu khangbi gadaba amana aigi viewers sing aigi YouTube subscribers sing aina mayam da haijari Mr. Tomthin nangonda ai haijari ai tolop sade hengo ai tolop sade evangelist oyona hai adubu ai aning apamado ngam tauba aina tauge khanba mayam lay ai tolop saba nate ai huji karamna ai hingura haibase ai kanai suma kanada gi suma teng lawde hoi aina huji lairibase waikhongda laibani ado mi mayam degi tongana lay ado sir samadi lay hariba sir ai gi yumda ai gi campus manungda sai masida jengsan bagi thabakti tawi aduga ai tolop sade aina huji hingbase kari mapana hai ai hana waikhongda latingda private school da oza oiba da tuition tawba angang tuition taroga ai hingame adubu hojikti ai gi main source ti ai gi gardening tawe ai shaloi santhi rije law hingkonda santhi ham ningai gidamak santhi je har sem ningai gidamak loe aduga hantak chahiju aina hingon migi lawda aina lawsan piraga hingon ubagi lawsan piraga ai hingon khoi masi koiba matamda ishona bor pibiduna yamdrabada thaba waraga sulising kuntra mani phu madi phange auji ai campus ta nongju thagi matamda khaktang oibna ai morok chidegi lupa lising ni phu phange taipi ishor pibam thokpi aduga hujichu tarabuja thari pali ishona bo pibiduna pali ado hairi base masina ai ki imung ki ko maintain tawjabani aduda natana aina atopa ishorgi da muthabak taw khudamena national sunday law haiba lairik amalai nakhoi na pamagadi yai free da ni aina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯇꯦꯖ ꯅꯠꯇꯕꯁꯤꯡꯗ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯅꯝꯕꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ 2019ꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯎ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯊꯥꯏ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯉꯦ ꯇꯥꯏꯠ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ 50,000 ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯠꯊꯣꯛꯑꯒ ꯍꯤꯡꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯃꯤꯅ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯄꯤꯕ ꯃꯤꯅꯥꯏ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩ ꯀꯅꯥꯒꯤꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯗꯦ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯤꯡꯖꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯒ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯡꯆꯪ ꯁꯪꯗꯦ ꯑꯩ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯒꯗꯕ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯂꯧ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯜꯂꯛꯑꯦ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯁꯥꯔꯒꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯄꯣꯊꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯕꯔꯃꯤꯒꯤ ꯇꯤꯟꯊ꯭ꯔꯣꯛ ꯕꯔꯃꯤ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯝꯖꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯄꯥꯎꯗꯣ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯤꯅꯦꯕ ꯍꯦꯡꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯑꯩ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯊꯪ 10 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯉꯥꯛꯑꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯊꯥꯖꯔꯒꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯔꯣꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯦꯕ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ 1 Peter 13:16 ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩ ꯄꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ John 5:23-25 ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯊꯥꯖꯔꯗꯤ ꯑꯁꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕꯗ ꯑꯣꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯪ ꯀꯔꯤꯅ ꯎꯠꯀꯅꯤ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯗ ꯊꯥꯖꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯇꯨꯅ ꯍꯨꯔꯥꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤꯗꯀꯣ Galatians 5:16-25ꯇꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯋꯥꯏꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯩ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯏꯟꯗꯥꯊꯪ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯨ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯛꯆꯥꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯏꯟꯗꯥꯊꯪ ꯑꯗꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯏꯟꯗꯥꯊꯪ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯏꯟꯗꯥꯊꯪꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯈꯩꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯇꯦꯗꯤ ꯂꯣ ꯉꯥꯛꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯇꯦꯗꯤ ꯂꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯏꯔꯥꯟ ꯁꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯅ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯅ ꯅꯪ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯤꯠꯀꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯤꯟꯅ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯕ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯠꯂꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯄꯤꯅꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯒꯨꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ Titus 3:5 to 10ꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯂꯣ ꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ washing of regeneration ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ 3ꯗ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀꯂꯛꯄ ꯃꯤꯍꯧꯕ ꯇꯥꯏꯪ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯇꯨꯀꯠꯆꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣই ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯎꯠꯄꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯦ 5ꯗ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣ ꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯊꯧꯖꯥꯟꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯀꯟꯕꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯀꯟꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯕꯥꯏ ꯋꯥꯆꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯔꯤꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯑꯣꯡ ꯁꯥꯗꯥ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯝꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨꯏꯡ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯍꯣꯂꯤ ꯒꯣꯁ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯖꯨ ꯊꯛꯄ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯄꯥꯞ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯄꯥꯞ ꯐꯠꯇꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯂꯝꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤ being justified by grace we should be made here according to the hope of eternal life this is faithful saying hai masini aduga masida 8 hai aduna to maintain good works hai Christian ama oiraga aikoina afaba thabak tawgadamneba adu Mr. Tomthin nang naibdi aikoina Prabhu bu thajaragadi afaba thabak haibdi mi hattaba haibse afaba thabak kawune afaba thabak haibse lowang akpadumni mi bu nungsiba haibudune thaujan haibudubune adune aikoina afaba thabak aina thaujan hairagadi kero lekada asoiba myam toram machu tawgadabani haibse masigi maramdane masi aikoina haijarise hoi yam lei adubu masigi de matang asida loisindarage aina aroibada aina appeal tawni aigi takpibudi masinate longakuna ai kanni haide ko longakuna kanni haide adu Prabhu Jisu Krishna mapana kanbibani adubu kanagum mi ama Prabhu Jisu Krishna kanbire hariba mi asina mahau sana ko aduna shogi yathang haidi minungsi haiba ishobu nungsigani kairo lekada leiba mising asin nungsigani pap tawraiba
ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯨ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯔꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯌꯥꯊꯪ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯔꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯁꯤꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯣ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯗꯣ ꯂꯣ ꯉꯥꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯖꯥꯟꯅꯀꯣ ꯂꯣ ꯉꯥꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯤꯕꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯣꯕ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯁꯔꯒꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯄꯥ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ